Lijepi pozdrav svima, moje ime je Anita Falamić, profesionalni sam edukator i bavim se mrežnim marketingom, a danas ćemo razgovarati na temu društvenih mreža i kako biti uspješniji u radu na društvenim mrežama. Konkretno podijelit ću 3 savjeta sa vama koji će vam pomoći da budete upravo uspješniji u radu na društvenim mrežama. Idemo mi krenuti redom. Obećala sam vam 3 savjeta koje će vam poboljšati i olakšati rad na društvenim mrežama, pa idemo vidjeti što je to što će vam definitivno pomoći da budete bolji i da budete uspješniji. Jedna od stvari koju često čujem na društvenim mrežama je da društvene mreže kao promijenio se algoritam. Sad ovo funkcionira, sad ovo ne funkcionira, oni su ovakvi, oni su onakvi, oni se maltene nas sabotiraju, nas korisnike i tako dalje. I to je nešto što onako dosta često čujem, a u stvari društvene mreže imaju samo jedan cilj, jedan zadatak, a to je da plasiraju interesantan sadržaj svojim korisnicima. I upravo ovaj prvi savjet koji ću vam udjeliti ide u tom svjetlu. Znači, svakoj društvenoj mreži je u cilju da sadržaj koji je tamo bude kvalitetan, da ljudi odreagiraju na njega, da postiže što više interakcije. Znači, i takvu vrstu sadržaja će svaka društvena platforma prepoznati i gurati prirodno, što bi se reklo, na sve strane. I to je nešto što većina nas zaboravlja na društvenim mrežama. Idemo mi u svom ritmu, radimo mi ono što mislimo da trebamo raditi i u stvari ponekad smetnemo s uma to što treba ljudima koje mi želimo privući sebi, a stavljamo one stvari koje interesiraju nas. I to je greška. Dakle, prvi savjet koji vam mogu udjeliti vezano do društvene mreže, kako biti uspješniji na samim društvenim mrežama, je upravo to da plasirate sadržaj koji će biti interesantan ljudima. I sad kako ćete sad to znati? Kako ću ja znati šta je njima interesantno? Pa ljudi, za početak je vrlo jednostavno. Pogledajte koliko lajkova imate. Znači, ako stavljate sadržaj koji je skupio 3 lajka, ako je skupio 5, ma ne valja. Prođite kroz svoj profil, kroz svoju stranicu, znači bilo koji medij da imate, prođite i vidite koji je to sadržaj koji skuplja najviše lajkova. I sad, dosta često, to budu šta? Selfiji. Ja nisam navikla raditi selfije. Ja to nisam radila ranije, ja to nisam voljela raditi i meni je to bilo koma. Ali budemo realni. Selfiji dobivaju najviše komentara, interakcije, reakcije korisnika, bilo koju poruku mogu uz to proslijediti ljudima i tako dalje, jer ljudi reagiraju na moju sliku. Nije to sad na moju sliku reagiraju. Svi mi volimo vidjeti tuđe lice. Svi mi volimo vidjeti tu osobu koju pratimo. I to je normalno i to je ljudski. Ali opet s druge strane, nemojte samo selfije stavljati i ja, još malo ja. Ne! Stavljajte sadržaj koji interesira ljude, koji reagiraju, koji rješavaju njihove probleme, koji im je interesantan, koji će napraviti interakciju korisnicima. I u tom svjetlu, ako trebate napraviti selfie s vremena na vrijeme, pa dajte ga napravite. Važno je da ljudi kada odreagiraju na vaš sadržaj, onda Facebook zaključuje, ova osoba radi dobar sadržaj, a onda ćemo i u buduće prikazivati tim ljudima koji su odreagirali taj sadržaj, jer im je to interesantno. Sigurno ste primijetili, vi koji ste svi tu na Facebooku, da neke ljude koje ste pratili nekada, samo shvatite kao, pa ja više ne vidim objave te osobe. Di je ta osoba? Uopće na Facebooku. Onda odete potražiti, hrpa objava. Oni pišu, svašta nešto, ali vi to ništa ne vidite. Zašto? Zato što ste bili u situaciji da se pokazalo, 2, 3, 4, 5 objava na Facebooku, na vašem zidu. Vi niste odreagirali na njih. Šta je Facebook zaključio? Da vama nije interesantan sadržaj od te osobe i šta su napravili? Prestali su vam ga prikazivati, jer je njima u interesu da vam prikazuju sadržaj koji je vama interesantan. I sad, ako vi nemate nikakvu interakciju s tom osobom,
prestali ste ih pratiti, a da niste ni znali. Dakle, to je vrlo jednostavna stvar i to nije, često znam i vidjeti one stvari tipa Facebook nam ne da da se vidimo međusobno, komentiraju ovu objavu da bih vidio ja tvoje buduće objave. Znači ne, Facebook to ne radi da bi nama napakostio. Facebook to radi da bismo imali bolje korisničko iskustvo i plasira nam još više onog sadržaja koji nam je interesantan. Tako da, vrlo jednostavna stvar je, ako hoćete da ljudi dolaze k vama, morate stavljati takav sadržaj koji će vam biti interesantan i koji će potaknuti ljude na interakciju, koji će ih potaknuti da lajkaju, da šeraju, da nekako odreagiraju sa vašim sadržajem. Jer onda će Facebook opet i sljedeću objavu vašu pokazati toj osobi. Interesantan sadržaj je osnova svega. I tu često vidim pogreške ljudi stavljaju onaj sadržaj koji njih interesira. Znači stavljaju neke citate, poruke ili nešto što oni prolaze u životu privatno ili već što god. I korisnici ne rade interakciju s tim sadržajem. I to je greška. Ako imate 1 like, 2, 5 i kao što rekoh, ispod 10 lajkova, nemojte više stavljati takav sadržaj. Ako imate 10 lajkova, a imate sveukupno 50 prijatelja, onda ok, to je dobar omjer. Ali ako imate stotine ljudi za prijatelje, a imate 5 lajkova ili 10 na nečem, to vam treba biti jaki signal da to ne stavljate više, jer jednostavno to nije interesantno ljudima. Što se dešava ako vi nastavite stavljati sadržaj koji im nije interesantan i oni ne reagiraju? Znači, jednostavno će sve više i više ljudi ne vidjeti sadržaj koji vi objavljujete. I vi ste se tu, što bi se reklo, zakucali. Tako da, način da povećate broj ljudi koji vas prati, koji vidi to što objavljujete, je da im dajete sadržaj na koji oni reagiraju, na koji ima interakcije. Tako da, to što je nešto vama interesantno ne znači da je svima. Ovo vam je sada alat za posao. Ovo je vrlo bitno da se fokusirate na to što treba tim ljudima koji vas prate. Ne ono što je vama bitno, nego ono što je njima. Uvijek vam fokus trebaju biti oni. Vi prolazite nešto u životu, neko vas je naljutio, ok, kakvu vrijednost to daje ljudima koji vas prate? Nikakvu. Vidjet će da vam je danas loš dan, da ste ovakvi, da ste onakvi, negativnu energiju ćete podijeliti s njima, od toga nikakve vajde. Zaista. I s te strane, opet ću ponoviti, to nam je alat za posao. Nema više toga da sad tamo istresam svoje frustracije ili već što god, jer to koristimo da bismo došli do rezultata koje želimo. To nam je alat. Ako se trebamo ventilirati, odemo na kavu s prijateljicom i njoj se izventiliramo upravo na način o tome što nas je mučilo. Pita Milica, kaže, koliko je pametno miješati privatno i poslovno na Facebook stranici? Sjajno pitanje Milice. Ovisi kakva je Facebook stranica, što promovira Facebook stranica, da li je za poslovnu priliku, da li je za proizvode, za što je točno. I u tom svjetlu napravila sam jednu fenomenalnu edukaciju za sve vas, dakle, konačno edukacija koju sam obećavala jako dugo, većina vas me prati upravo zbog te besplatne edukacije i to vas je ono što vas je privuklo, kako privući ljude da vas prate. Sad sam napravila vrhova edukaciju koja je puno sati sadržaja upravo na temu kako privući klijente sebi. Super je i za sve one koji su poduzetnici, koji imaju svoje firme, coacheve, edukatore i za vas u mrežnom marketingu koji imate svoje Facebook stranice. Sad, taj dio upravo o samoj Facebook stranici sam pojasnila u jednom ekstra modulu koji nije naveden, gdje sam detaljno dala upute kako se upravo snaći sa Facebookom, sa stranicom, sa promoviranjem sadržaja, s obzirom da malo drugačiji principi vrijede za nas u mrežnom marketingu. Da osobe ne trebaju znati s kojom kompanijom radimo, znači idemo na to da potičemo znatiželju. Ok, ali kako onda to sve uvezati sa Facebook stranicom i kako onda tamo davati vrijednost, a da ne znaju s čim se bavimo i sve ostalo. Dobro je prikazati i svoj sebe na Facebook stranici, ako je to nešto gdje se inače mi pokazujemo i prikazujemo. Ako je to Facebook stranica koja je napravljena u svjetlu promocije proizvoda, onda to baš nije dobro. Tako da, ali kažem, to sam detaljno baš pojasnila u ovoj edukaciji koju sam napravila, ostavit ću vam link,
sad više nije 48 sati, sad je manje sati ostalo, da ju uzmete zaista po neviđeno promotivnoj cijeni. Tako da slobodno kliknite na link kad završi live, odite, pogledajte si. I ako je to nešto što je za vas, ako već imate stranicu putem koje radite, definitivno će vam pomoći kako postići veliki organski doseg, gdje sam zaista svoje iskustvo sve ove godine rada na Facebooku podijelila sa vama ono korak po korak, najmanje detalje, sitnice koje ja radim na stranici, kako postižem tu veću, jaču interakciju i kako u konačnici postižem taj organski doseg bez plaćenih oglasa, a organski doseg, evo, mi je poprilično u tisućama ljudi. Znači organski doseg mi je u najmanju ruku tu negdje koliko i pratite na stranici. I to u tjedan dana interakcije. Tako da sama interakcija u principu na tjednoj osnovi koliko je i pratite na stranici, a doseg je u desecima tisuća. Tako da sve te sitnice i detalje sam upravo u ovoj edukaciji podijelila s vama, tako da kliknite i pogledajte si. I to je nešto što će vam pomoći da se, što bi se reklo, spasite, jer kod nas u branši malo drugačiji principi vrijede. Mrežni marketing je specifičan, privlačenje ljudi je specifično i ako to radite putem Facebook stranice, onda definitivno ovo nešto što će vam pomoći. Ako ne radite putem Facebook stranice, nemojte onda ni kretati u tom smjeru, jer ima i načina kako ćete to napraviti putem svog profila, jer voditi stranicu i znati raditi sa njom je zaista iziskuje posao. Savjet broj 2 je sljedeća stvar. Ne možete na društvenim mrežama očekivati da ljudi prate vaš sadržaj i da im je interesantno što vi radite ako nemate interakcije s njima. Izdvojite vrijeme u danu da imate interakciju s drugim osobama, 15 minuta dnevno, da lajkate tuđi sadržaj, da komentirate, da jednostavno budete prisutni tamo, ali ne sad izmislit ću nešto i nešto što mi se ne sviđa, sad ću ja lajkat, ne, nego budite iskreni, odreagirajte na ono što vam stvarno leži, što rezonira s vama, to je nešto što će vam stvoriti, dati još jednu novu temu za razgovor s tom osobom koja vam je simpatična, koja vam je draga. Dakle, to je nešto što je nevjerojatno moćan alat, što puno ljudi previde. Fokusiraju se samo na to, u stilu ja plasiram sadržaj, dajem sadržaj, a ne stižem ja sad pratiti, lajkati, komentirati i ostalo. Da biste upravo postigli da te osobe vide vaš sadržaj koji vi radite, vi trebate imati interakciju s njima. I onda opet tu Facebook zaključuje, oni se međusobno vole, čuju se i u Messengeri, komentiraju si ove one, one vole sadržaj jedne od druge, idem joj onda omogućiti, idem im pomoći da vide više sadržaja jedne od druge. Interakcija je upravo ključ i vi trebate biti aktivni na tuđim profilima i druga stvar je vi trebate poticati interakciju ljudi da oni daju komentare, da pišu što ih muči i da onda vi što trebate napraviti je odgovarati na te komentare. Da odgovarate na komentare i da dajete kontinuiranu vrijednost ljudima. Da i kroz komentare educirate ljude i da neka vam bude misija. Znači zapamtite si ovo, budite svjetlost. Budite sunce koje će obasjavati druge, koji će uljepšavati tuđe živote, koji će im pomoći da im bude ljepše, bolje, drugačije, koji će otići na kraju dana ili iz tog razgovora sa vama sa osmijehom jer ste im rekli lijepu riječ, jer ste im dali kompliment, jer ste ih naučili nešto novo. Budite svjetlost. To je nešto što svima kronično nedostaje u životu. Toliko je negative oko nas, toliko je loših stvari, svi spontano smo fokusirani na negativno. Nemojte biti jedna od tih osoba. Budite pozitivac, budite osoba koja druge diže, koja im daje energiju, koja izvlači ono najbolje iz njih, koja ih uči, koja nesebično dijeli savjete i edukaciju koju ima, koju zna, iskustvo koje je stekla. Budite ta osoba, vjerujte mi, privući ćete hrpu ljudi oko sebe, na koji način, jednostavno doći će vam ljudi koji su slični vama, koji rezoniraju sa vama, koji žele učiti od vas, koji žele biti u vašoj blizini.
Vjerujte mi, oko mene se ne skupljaju negativni. Zašto? Pa vrate, ja ih iritiram. Ja ih iritiram jer sam dobre volje, ja ih iritiram jer kod mene sve može, ja ih iritiram od samih citata koje radim i kao ajde, možeš ti to, kao ajde, bježi, dosadna si više. Dakle, negativni ljudi se ne mogu okupiti oko mene jer ja idem im na živce, mogu doći tu i tamo i nešto, iskomentirati i ubaciti nekakav, ne znam, tu i tamo komentar, ali definitivno me neće pratiti i biti, učiti od mene jer moja energija ne rezonira sa njima. Dakle, imajte interakciju sa ljudima. Budite svjetlost. Pomozite drugima. Neka vam bude misija da osoba koja ode od vas, ode kao bolja osoba. Da ode sa osmijehom, sa dobrim osjećajem, da ih osnažite, da im, osnažite ih, naučite ih nešto i da jednostavno budete upravo ono što nedostaje većini u životu. Jel ima to smisla? Napišite mi u komentarima. Rado bih čula komentare. Na što se mi fokusiramo, toga vidimo više. Ljudi, tako je u životu inače. Na što se fokusiramo, toga imamo više. Ako se fokusirate na nešto, da nešto ne možete napraviti, da vam ne ide, da je teško, da je nemoguće, šta će biti? Pa teško, nemoguće i zaista nećete to moći napraviti. Ali ako se fokusirate da tražite dobro u tim situacijama koje su se dogodile, da ima neki razlog zašto se dogodilo, onda će biti opet više toga. Ista stvar je i sa društvenim mrežama. Na što se vi fokusirate, toga vidite više i isto tako i oni koji vas prate. Tako da potrudite se dati im sadržaj koji je njima interesantan, pa će im se i više prikazivati vašeg sadržaja. Na mojoj Facebook stranici zaista postižem sa ovim načinom rada poprilično veliki organski doseg. Evo i sada vas je na ovom live-u 62, znači samo sam najavila live da će biti i evo tu ste prisutni sa mnom. Kako postižem da imam 8000 interakcija u tjedan dana, sve sam vam zaista detaljno, do najmanjih detalja, ove sve stvari koje vam pričam, ovo pa puta još, ne znam, beskonačno, do najmanjih sitnica i najmanjih detalja sam vam snimila u novoj edukaciji kako privući klijente da oni traže vas. Znači, bez obzira čime se bavili, u kojoj branši osoba bila, bilo da je edukator, bilo da je coach, bilo da ima svoju firmu koja se bavi nekom proizvodnjom nečega, bilo da je to mrežni marketing, da želite privući ljude koji žele proizvode koje imate na internet stranici ili na Facebook stranici, ali nemate interakcije na stranici, ne znate kako da ih privučete tamo, ova edukacija je zaista sjajna za vas, tako da bacite oko i pogledajte. Samo još do sutra na večer je ova posebna promotivna cijena, onda naravno ide gore, a cijena mog savjetovanja coachinga je još veća i od te višlje cijene. Tako da ako hoćete uloviti, sad je jedinstvena prilika. Kako vam je ovo do sada koristilo? Napišite mi u komentarima, što biste mi mogli napisati u komentarima? Dajte mi u komentarima jednu dvojku ako vam je koristilo ovo do sada što sam podijelila sa vama. Jer mislim da su ove stvari krucijalne ne samo za društvene mreže, nego generalno nekakvi principi za život. Jer što dajemo, tako i dobivamo. Puno ljudi traži, ja bi suradnike, ja bi ovo, treba mi ovo, ne. A što ste dali? Što ste dali drugima? Koliko vrijednost ste njima dali? Koliko ste poboljšali njihove živote? Koliko vrijednost ste njima dali? Koliko vrijednost ste dali tržištu? U smislu edukacije, znanja, pomaganja drugih, biti nesebičan. Sve što dajete vraća se duplo. Sad zamislite da to što dajete se vraća duplo. Koliko ste dali? I da li dajete dovoljno? Da li biste trebali davati još više? Puno dvojki, drago mi je vidjeti ovo. Super ste ljudi, zaista neopisivo mi je drago da vas veseli ova edukacija jer ovo su neke stvari koje generalno mijenjaju mentalni sklop, što bi se reklo, pristup poslu, pristup životu. Tko mi jesmo. I došli smo do trećeg dijela, do trećeg savjeta koji će vam pomoći da budete uspješni na društvenim mrežama, a ovo se tiče samog algoritma društvenih mreža.
a ima veze s tim da jedna društvene mreže ne vole baš druge. I to ste vjerojatno iskusili. Ako hoćete da vam neka objava ima veliki doseg, prirodno, organski, onda nemojte stavljati linkove sa drugih platformi. Tu često vidim da ljudi griješe. Stave link i u stvari ubiju si organski doseg. O čemu se radi? Recimo, video je najbolji način da dođete do svoje ciljne skupine. I onda ljudi rade video i dižu na YouTube i YouTube link stavljaju na Facebook. Šta se dešava? Facebook uopće ne pogura tu objavu. Zašto? Pa jer mu je YouTube konkurencija u svjetlu same objave i nije mu u interesu gurati YouTube. Ok je ta varijanta ako vam je YouTube glavni kanal, a Facebook je samo tu podrška da ste još negdje na nekoj mreži, onda je to u redu. Ali ako vam je glavni kanal, na primjer Facebook, a na YouTube stavljate isto sadržaj, kao što je slučaj kod mene, onda nije dobro da stavljate linkove sa YouTube-a da stavljate na Facebook. Isto kao kad sam stavila na Facebook link za ovaj proizvod koji sam iskreirala, znači ovu edukaciju, isto je nije Facebook pogurao organski koliko pogura citat, koliko pogura ovaj video ili bilo što drugo, zato što postoji link negdje dalje. I to je nešto što trebate zapamtiti, da na svakoj platformi trebate što više raditi sadržaja direktno na toj platformi da biste došli do što većeg broja ljudi. To vam vrijedi i za profil, i za stranicu, i za sve, znači bez obzira gdje se nalazite, jer svaka platforma gura svoj sadržaj. I na taj način pomozite sami sebi, nemojte se dovesti u situaciju da u stvari sami sebi podmećete nogu da niste ni svjesni, jer stavljate sadržaj koji Facebook ne želi promovirati. Znači, linkovi nekamo nisu baš popularni. Vi budite ta osoba koja će napraviti sadržaj, vi napravite svoj citat, vi podijelite citat, preuzmite sliku, dignite kompletnu sliku citata, napišite neki još svoj dodatni tekst, dajte ljudima vrijednost, jel? Kaže Rajna kako je s linkom na osobnu brand stranicu, ne vole to baš te druge linkove, kamo god da jesu, jel? Činjenica kada se brendiramo moramo i to povezivati, jer u tom slučaju nam je glavno naše mjesto internet stranica i trebamo usmjeravati promet tamo, ali i tu postoje načini da u stvari kroz sadržaj koji dajemo da ljude preusmjeravamo na stranicu na više načina, ono što bi se reklo, i kroz email marketing i tako dalje, da dovodimo ljude i na samu stranicu, ili recimo dobra stvar je navesti stranicu na samom citatu, znači na slici da je link za stranicu, a ne da je link recimo iznad citata. To su neke ovako sitnice, znači imajte samo u vidu da ne voli platforma da se ljudi odvode nekamo dalje. Bazno. U kojoj mjeri više, manje, na ovo, na ono, nebitno je, ali platforme to ne vole. Tako da imajte si to na umu da bi vaša ciljna skupina, da bi oni ljudi koji vi želite imati, privući sebi, da bi ostali tu uz vas i da bi što više ta društvena mreža plasirala sadržaj vašoj ciljnoj skupini organski. Da ne morate završiti tako da plaćate oglase. Jer to je ono kako sam ja napravila u ovih 5 godina što imam svoju Facebook stranicu. Znači svi ljudi, svi vi ovdje ste došli ne preko oglasa, došli ste organski zato što ste me pratili, zato što vam je bio interesantan sadržaj i 5 godina učim, vježbam, gledam šta funkcionira, šta ne funkcionira i ovi principi koje sam upravo u toj edukaciji podijelila sa svima vama, u toj online edukaciji kako privući klijenti da oni traže vas suradnju, tu sam do najmanjih detalja podijelila neke osnove koje nemaju nikakve veze sa društvenom mrežom na kojoj ste, nego se tiču tih osnovnih principa, što raditi, što ne raditi, kakav sadržaj, koja je moja ciljna skupina, šta ih muči, šta ih interesira, na kojoj platformi se nalaze, zatim koji je to sadržaj koji će ih privući najviše, da imam, 66% bolji profil ljudi koji me prate. To su nekakve stvari koje su univerzalne i funkcioniraju za svaku platformu na kojoj se nalazite i zaista nema veze jeste li na Instagramu, LinkedInu, na Facebooku ili nekoj drugoj platformi. To je nešto što funkcionira za sve, jer
puno ljudi s kojima sam u komunikaciji vidim da ima izazova sa društvenim mrežama, sa vođenjem svojih stranica, sa svojim profila, što bi se reklo. I ako je recimo na Instagramu poslovni account i tako dalje, to su neke stvari koje funkcioniraju bez obzira, principi i koraci koji funkcioniraju bez obzira gdje ste. Jer nisu specifični za neku platformu, nego upravo to kako organski privući ljude sebi, da oni dođu k vama i da vas u konačnici traže suradnju. Tako da, evo kao što sam rekla, požurite, bacite oko jer samo do sutra na večer, znači srijeda, ako se ne varam u 19 sati, se mijenja cijena, zaista je sada neopisivo dobra i promotivna jer ljudi, zaista mi je cilj da vam pomognem. Cilj mi je da vam pomognem da dođete do tog sadržaja, do tih ljudi, da naučite šta trebate raditi, da prestanete raditi te greške koje vas koštaju svega, a to vidim najčešće na društvenim mrežama, jednostavno krivi koraci, previše reklame i onda i kad misle da ne reklamiraju, u stvari reklamiraju i tako dalje. Tako da, hvala vam svima što ste bili na ovom live-u sa mnom. Ako vam je koristio, podijelite ga slobodno i dajte mi za kraj jednu peticu ako vam se svidjelo ovo što sam vam ispričala, a ja vam se od srca zahvaljujem i jedino što vas molim je primijenite to što vam pričam jer moj cilj je upravo vaš uspjeh. Veliku pusu vam šaljem. Hvala vam svima.